bailing ha sona sa speaker ha re tse sente ke kganya ya corruption bagetse corruption go mpieno e bonwa ke mongwe le mongwe mo lehatsi la Botswana ke a go tisa kganya nngwe wa mo parliamenteng mo eleng gore ko mo rupile ko ke tswang teng contract mo ya South Africa it's about 30 years contract ya gore ke yone e supplyang limestone hela ko morupule o ta bona corruption e diragala mo lehatsi la Botswana ya go ta mo parliamenteng yone ka etseng ke tshwere dipampiri tse leng gore ba supa gore ba gaetso re mo bothateng ga re kgone go supply ka gore batho ba hule lifetime contract ke dilo tse re reng ha re le maparlamenta a kganetso re tshwanetse ra di-expose re tshwanetse ra bua ka tsone re sa boihi without favor, without fear, criticizing and making this government accountable ka ha re thopilweng ka teng re tshwanetse go dira ka teng ka leboga honorable.